Mana men o'zim maktab direktoriymi. Bir Qozon o'quvchilari o'qib bu avul maktabi, meni maktab turida siz bora. Mana men 30 yil maktab direktoriyman. Maktabi bor, direktori bor, maktabi yo'q endi hozir. Chunki taralib bitdi. Qo'shib bitdilar butun avuldan yoshlar. Mana 11 klassli o'rta maktabda hozir 15 bola o'qiy, 5 xotin qiz o'qituvchim bor emi, bir er o'qituvchim. Bak, mana shu bir er o'qituvchi ustidan oy sayin 3 bit jalo yozalar mana. Prezident bir kompyuter bilan ketgani. Vat, mana opet G'afurov ustidan jalo 3 bit. Keldi menda G'afurov. Nuşa uzmanlı şenlik. Men sana naşallik tugul, iptaş direktor deb kiraga kerak. Bu sana türme tugul, maktab. Biz bunda bolalar tarbiyalaymiz. Nipatemi purgumita şenlik. Allah, krutoy, temeki qapqan furashka kiygan. Narsa yamakerga botinkin yo'qmi alla? Itik kiyib juraysan. Balalarga tibarga batol. Eller kim bo'lgan turmada o'tirib qaytganda hozir meni qo'rqatirga jinaynda. Naşallik bazar filtroy. Filtroy. Bütün balalar hozir sening siman jargonli so'z bilangina сөйләшәләр. Нәрсә өчен o'tirganingda bilan jon kesagim Kurshavulga, qiz urlarga borib, qoz urlab qaytding bey. Shunda qiz urlab qaytgan bo'lsan, seni bir kunda bermeylar ya. Qoz material boylik. Шуңа күрә 3 yil Qozon turmasында o'tirdim. Слушай, тормозни мотовилу, а? Мотовилы. Sen meni krutoy bo'lib qilanma jonim. Mana yangadan ustingdan jalo 3 bit yozganlar. Kim yazan ha? Anonimka. Nende kişi sonra anonimka nende? Haqol iştalıyor. Nende haqol? Anonimka familiyasi yo'q degan so'z. Nega bizim turmada anonimka var ya bir haqol? Bo'lgandir. Bu seni turma tugul maktab. Mana bunda kun sayin G'afurov maktabga isrik kelish keladi. Mana bugun daraqisi sanqib tura. Mana men bit Baxmildan araqisin 150 metrdan seza. Вообще-то kilmasga tegishis. Nishlab? Потому что Aqbor oshadim men. Ne Aqbor bitiraman ey? Aqbor bir isim qoldirmay. Shunlapmi? Men bilmadingiz meni. Yo'q. Yani nega oldinroq aytmading? Kish bilan Nojiya bilan ishdan so'ng kabinetda solib o'tiramiz. Safrona kelib kirdi. Yaring o'zi bizning bilan birga 1 litr ichdi. Ichmagan bo'lsa narsa uladiriy. Ha? Yo'q, so'rasiz qolgan men uni biladirayim. Elim ta'bir sirisi bor. Endi hozir o'xshaymi? Mana tege bir oy bo'lmagan to'xtash upragan chaynaysan, ha? Yo. Shayna. Aqbor qizib, meni shaynab qaytib qarayman hali. Mana opammi? Hali uyda bo'la, men qopqadan kirganda yo'q, menim solib qaytganini bila. Bildingmi? Ona bilib tugildir endi kun sayin solg'ash. Просто догадывается. Ha, issiza. Men shuni ichasin kun sayin. Ha? Qo'ya Salim Kabish, mening zarplataga kun sayin qo'yashasan. 1000 tanka zarplata. 2000 tanka. To'shtan shanlik. Былтыр arttırdı qo'y 30%-ga. Orttirdingiz da bit. Aliment bit benim, aliment. Ha, ikki xotinga to'laysiz. Yaralmashanlik, bozor filtri, prishom tut ikki xotin edi. Yarar. Baribir mingina bilan tegish tugul. Endi fan o'qitasan sen bizda? Fanlar ko'p menim, 15 fan. 15? Endi fanlar. Hatırlab da bitiraman. Tarix, adabiyat, rus tili, ximiya, fizkultura, trud, nemetskiy muzika ko'p edi. Muzika? Nega? Jalay. Sizin nesligizde çok bir cırlı bölünçe, garmında oynay bölünçe. Nişikler okutasan indi senin muzikana, ha? Notunu nişik iratasan indi. Joyli ol notu, bulayını aytasın. Noti deyip yibarasın, sırası okuylar. Ne okuyar? Avuldan kadar konsert koya başlasan bir garmında oynay bölünçe yok, bir jırşı yok. Noti. Nemetskini türmede öğrenip qayttın valla. Yok endi, Ştirliski rasında öğrendi. Endi sizler bilasan. Ko'pindalar Hinduxo, Hayne Schlufen, Gut, Heil Hitler. Şunu okutup çıkarasan indi. Nega shu kino olmasalar jikkan bola shaqalar sayar ortiq bilib. İnyazga kirirlik bulup çıkalar. Niyazga? İnyaz, иностранный язык deb atalar. Universitetda. Va. Nende spesialist sanalı senin? Ha? Biliming nechik sanalı senin? Zootexnik. Qozon Avul xo'jalik akademiyasi bitirding mana. Qayan Qozonni bitiraman endi. Chistay Avul xo'jalik texnikumining kurs yarimidan ortqa tepib chiqardilar. Nechik Chistay texnikumi bilan o'rta maktabda o'qitib yursan mana. Onu da bitirmagan kelish. Kim ish qoldirsin seni? Kim attestov aytdi? Ne o'zingiz? No bir senga
O'qitirga kelganda yuqori bilimim bor deb keldi. Ansa поддельный аттестат, поддельный диплом. Alloh, bunda shistay bilimi bilan hozir mening bolalarni jular qoldirib jirsan mana. Siz Salim Kavay shistay texnikumi jamolab turasiz. Tataristonda ko'p yetakchi shuni bitirib yetakchilik etib o'tiralar. Siz joni yetakchi bo'lganga bilim kerak tugul. Stoga suqdingiz yetdi. Bunda biz bolalarga bilim bergan kerak. Sen davay alay shu tey shoyarma joni. Agarda bilsalar buning yo'q diplomi yo'q ekan, bilasiz menga narsa bo'lar. Yo'q, ya Qozonga boraymi, ya Sholliga, ya Laboqaga zavojli bo'lsa diplom olib qayt. Oya ovul o'qituvchisini o'qirga kirlik bo'lsa, unda kiragini necha ming tanga to'larga kerak. Siyirini sot. Ha, siyir sotib men oshqa o'lim shtoli. Mana bir taqdim bor. Narsa? Tubanishda bizning Solihoy bor edi o'qitishi. No. Ul bitmaskan hali bitgan, ularga yetadi endi. Shuning diplomi menga berib aytdik. Familiyasi Shigalaning. Familiyasi Kila G'afurov. Familiyasi Kilada, isming Kilday. Kilmasa men o'zim yasayim, men turmada o'xsha yasadim даже. Mashallik qonuni shu bino sog'an o'xsha bilan magazinga yurgan 3 oy. So'na tutdilar, qolganini birga o'tirib chiqdik kanishlar. Hali bir kun bilmaydi. Solihobiga ulgash diplom kerak tugul endi. O narsaga ular? Unda qabrda so'ramaslar, yuqori biliming bormi yo'qmi deb. Sendan so'raylar. Yitaga yasab olib keladi. Yasa olib kelib ber menga bunda arxivda tursin, seyfda. Yara. Hop, alay bilan ularni ayta qolsa, qabr qozirga aytirgan unutma, sen qozirsin, men qarab turaman. Tak, mana shu Sistay texnikum orqasida kelib chiqqan endi bu jolib olaysan. Endi jolib, narsa bu? Sen bitmanda yozgan jani, G'afurov maktabga solib yurug'ina tugil, bolalarni nodon qoldiradigan. Unadan deb o'qitab 45 minut o'qitab, endi narsa bo'lar, narsa bilan o'qitasan ekan sen, 6-chilarda tarix o'qitasanmi? Yo'qdan. Ha, narsa silading anda. Napoleon bilan Hitler ikkisi bir armiyada sug'ishganlar deb. Ha? Napoleon qachon bo'lganda, Hitler qachon bo'lgan? Sen Salim Kavay, jonim aytindi. Hitler bizga qarshi sug'ishganmi? Sug'ishgan. Napoleon bizga qarshi sug'ishganmi? Sug'ishgan. Demak, ikkisiga bizga qarshi sug'ishganmi aytinglar? No, bir armiyada bo'lganlarmi? No, shunday, men prosta ikki temani birga birlashtirdim. No, balki durustdir, men o'zimda bilmayman xabar qachon qo'yib, kim qachon sug'ishganini. No, bunda mening jolimda ham durust bo'lsa bir narsa yurakka bardi. Sen bitimi menga bolshevikka, kommunistga imi tayoq ko'targaning jonki. Kommunistlar bitdi hozir. Bitmadi, isham biz. Jonkisaga men 30 yil partiyada turgan kishi, 30 yil imi maktab direktori, 30 yil kolxozning partiya uyushma sekretari bo'lgan kishi jonkisaga. Sen narsa silaganing revolyutsiya turunda, ha? Narsa degan? Narsa silaganing bolalarga, miskinlarga. Imish 1917-yilning fevral revolyutsiyasida Vladimir Ilyich Lenin Peterburgning qishqi saroyida Ivan Grozniyni bo'g'ib o'tirgan deb. Lenin qachon bo'lganda, Ivan Grozniy qachon bo'lgan? Hazrat boshini ishlab, bolalarni nima qoldirasan bet? Bilamizim, Salim Kavay bilib so'ramadim kanish. Menga buni Tuvanish Habibulloh aytgan edi. Narsa dey? Habibulloh bitinda o'zi 17-yilgi revolyutsiyada qatnashdim dey. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ivan Grozniyni tegi bag'ona tug'inda bo'lib yotadir edi. Lenin. Bu kardeşim ben abi şanıp da bitmedim onu. Habibullah'a. Niçin dedim? Onu 17-yilgi revolyutsiya qatnashdim dey. Onu 22-yilgi. Mana çok. Mana balay G'afurov, deymi? Habibulloh aytaykan, demak, tirik ayta. Chunki u mening o'qituvchi jonkisagim. Mana shu shunday yetik bilan tibab o'qitdi. Balki u haqlidir-da, Habibulloh. Biz bular Iroqchiligim, u tarixni chiq silasangda jari, mana kimga endi tarix kerak, shuni yozdi. Shulay yoza, ana 5 bulg'atni bitirganlar. Tarixdan da birgina durustlikda topa olmaysan sen. Mana bular Iroqchilar. Mana degan Ivan Grozniyni degan Qozonni olgani uchun Lenin universitetda o'qigan chog'imda Qozonning Boburamida bo'lib o'tirganda Simbika manorasini osib qo'ygan degan. Anladingmi? Kutuzov bo'lishganda nima? Kutuzov bilan Qutlusov Suvorov qarab turgan degan. Olay desak men prямо durttimini birga birlashtirdim. Bir darsda butun tarixni o'qitib chiqib ketasan. Shulay aytarmiz hozir. Shulay, men tarixga esim ketmay G'afurov. Shundan da ul tarixni ana bu ta bitirilgan. Mana bugun xalqdan chiqib so'rasin, bugun narsa borayinda deb, ana bir kim ayta olmay. Nobet sen tub fanlarda bolalarning boshini butaysan ekan. Qaysi fanda?
7-ші классларда химия оқытасың ма? Оқытам. Міне мұнда жазған, Ғафуров, міне. 7-ші класста деген Ғафуров химия дәрісінде балаларға формулалар оқыту орнына балағаларны самогон қуарға үйретеді деген. Ұятсыз, біз мұндаймы бүтін мектеп біле спидке қарсы, наркоманияға қарсы, алкоголизмге қарсы күрес алып барамыз. Сен балалардан алкоголиклар ясайсың. Сен қамыш қызмалы, Қызмейші. Сенің ол химиядағы формулалары халыққа не пішағына керек ол. Сұра сен халықтан кімге тұрмышында керек болғаны бар. Әміне самогон қуа білген кіші жоқ алмай. Бұл елден неше кішаны бешірді керек. 85-та Горбачев бүтін арақыны бітірді, виноградларını шабып шықтылар еме. Халық лак іше башлады. Әлі жары самогон қуып құтылдық. Бір жарты алып бұл медре башыға соғалар еді. Ішерлік шығамысың ол бұлай? Үшеп шықпасын, мен бітені законыны бүтін формулысы білен қуам. Нешесі біле? Формулысы білен. Ой, өттіресің сен Ғафуров мені. Сен самогонның формуласын білесің бе? Неше білмес кәйді. Нешек. Түнгі сағат 12-де менің оқушыларını тұрғызып сұра. Бүтін сен самогонның формуласын біле. Ну айталайда, самогонның формуласын. Жайлығына ол. С2, H6, O3, Dr2. С2, H6, O3. Маны іштікен барымыз Қазанда курсы повышение квалификацияға барғаш, химиядан ашып дәріс болғаны, еме? Dr2 нәрсе? Nasıl жайлы бет енді? Дружай. Дружай. Dr2 екен, 2 қошық саласың, Dr3 екен, 3 қошық саласың. Аны бет сәлем көбеш. Аның законы бар, понимаешь сен, қуырға әзірленген продуктқа қосылған шүпірәнің жол дружинның коэффициенті білән, еме аппаратқа берілген жылылықның, хәп суытырға берілген солқынлықтың коэффициенті шағышу, burası продуктның күшін, яғни мәселен градусын тәшкіл етеді. Болды. Алла білімлікен сен Ғафуров. Сендегі бұл білім менде болса жаны, мен бит Қазан университетінде химия оқытырайым. Молодец. Молодец. Сен жоққа жүрмегенің оқып, молодец. Қаралы немесі, бұл бұлай қуған нәрсе әйбәткіне шығамыз. Жанам. Дүрлеп жана. Шәрлік. Ол шоққаттан бұл талантлы балалар екен біздің ауылда. Міне өткен адамысы өткердім. Контроллеш, химиядан, еме? 99% бала бешілі алды. Молодец. Особенно бек нақ бұлдыралар, мәтеге, мұлла қияма бені малайы. Мәтірішкелер қошып жіберген малай. Әрмен кәндегін қырыда тұрса дейді. Ол участковыйның малайы бек махир қуарға. Бұлай ма? Атасының аппаратын ап келді, бір тұздыра бара. Әтен шыра кетесі жоқ, өзігіздің малай, Филикс. 7-ші кластағы малай қыз. Малай қызыл шығындырлар қушып жіберген. Грузин винан қырия тұрса енді малай. Енді аппарат бірақ қоды? Оның сәлем көмеш аппаратыдан жүнні міні шын қатлығына еме нержавикідан шыленген, дүңгіз құйры сығыман кеткен, төп қын аласың, ғыттауы самагон. Хайуан малай, 15 күн шуны ізлем бетмен. 15 күн үйінің астын үске кетіріп бітірдім. Қатын білен талаштық, 15 күн бірге жықламыз қазір. Оланы мектепке келіп, қуып жата. Ай, ятсыз малай, о бет менен бажай, Нижний Камнан ап қайтқан, нержавикадан ішленген жан кібігі айбірейме, менің бет өзімнен жан кисегім, 40 литр брагым, мұншай алдында емешіп отыра. Бүгін ертеге қуарға керек, ол мында алып кеткен. Аллах, айуан малай. Мына менен қатынға кел айтам, ол малайным айтам, менің малай түгіл бұл. Мен ғұмыр бойы мәктептен үйге ташыдым. Ол үйден мектепке ташы башлаған. Алла ятсыз, бүгін келіп жібер, өзімлекен қуасы бар. Қарайлай, Решенлік, бәлки 40 литрді флягны мектепке алып керек та, бұдағы қуып береміз шеплеп. Қазір мұнайымы, қазір мұнда тіге беш оқытушы, мәна бұрынларын тіғып иснап жүрілері. Директорны қан қуалар. Аптың сөз. Үйде қуам мен анайбәт. Малайығы зорланды, шоң айтам, әтей формуласын білмеді. Шоң әтенің самағыны бұлған шығады. Мына бұлға там мен аңа. Қайтсын мұна қойыш білән.
Allah! Давай беріп жібе, қарары, неме? Бұл сабағын тұрында сөйлеше башлағаш, менің аллергия башланды, неме? Мен өзімде де аллергия, мен круглый год. Солайдыр, мен әзірек қорқыс жауа башласа, мен бұрын тұқшықтана башлайды. Әзірек юқмасын қолған нәрсең, а? Барон іше білмасын, лаборатория тұрға. Енді әзірек, ертегелі, бұрыннан ашылып кетмәсін. Жарам, мен келесі аптада план бойынша ашық дәріс посещением директоры. Енді келесі атта, міне бүгін бұрын тұғылған бет, а? Солай ма? Айда, бүгін кірейік, а? Кіріміз, міне, бұны қара бітіргенде. Бұны қара бітірейік. Давай, боксу начальник. Не, сен 8-лерде әдебиет оқытасың міне? Оқытадыр ем. Сен өз ғұмырыңда бір әдеби китап оқығаның бар мısın? Бар. Енді китап? Бұк бар. Hoppa! Әл ұрыша ол. Міне шол бұк бар келіп шыққан, енді 8-ші класста. Ғалия Бануны кім жазды деп сөйледім? Имеш Ғалия Бануны Зүлфәт Әким жазған, һәм Хәлилні Исмағил кишір басуында башына кишір білен соғып отырған. Кім жазған Ғалия Бұнысын дұрыс жазмағандар әлі. Аяқ Ғалия Зүлфәт Әким жазған әлі. Кім жазған? Туфан Мингулин жазған әлі. Қансын қоян біләсің? Потому что бүтән язар кіші жоқ. Хөп! Анасың Хабибулла абайды айтты бір күні. Қазанға күйеулерге қонаққа барғаш театрға бардылар дей. Ғалия Бану деген спектакль қарадық. Қырыда Ғалия Бану өз отырды дей. Сол сөйлеп отырған Туфан Мингулин жазды дей. Жарар, Ғалия Бануға енді бәйленмеген. Ғалия Бануны кім жазса да жарар, ана қазір оқушыда, ойнаушыда болмас, сен бет классиктарға таяқ көтергені. Классиктігі күшмеген балалар ол. Енді күшмеген бала, шағирлер, классик, Пушкин біле Тукай турында нәрсе сөйледік. Нәрсе айтқаны? Нәрсе сөйледік, солған баштан, 8-ші класс қызлары қаршында емі, көкіректеріңе қойып сөйлегенің емеш, Пушкин білен Тукай, фашист амбразурысын, көкіректері білен қапла бүлділер деп. 8-ші классын қызлары оқырып жылаған. Неге қайтқашта жылап отырдылар әледі? Енді Пушкин білен Тукай фашист шырында болсын. Әлімкович, логически ойласақ жолай бет. Әгер де ол Пушкин амбразурға қапланы болмаса 27 яштан ішкі боларға деш, Менен оқығаным бар ол. Мына жол амбразурға емі, Дантес деген немес атқан. Максимка пулеметінің атып атқан емі. Пушкин келгенде, да здравствует Лермонтов деп қапланы болған. Мына Тукай турында бір дағай сөйлегенім жоқ менен. Мен балаларға дұрысын сөйлейм Тукай турында. Балалар Абдулла Тукайны Арша орманында Шурәлі болып отырған дейді. Ол Шурәлінің бармағы келіп келе тұрар кіші боларға. Ярар ғафыр. Әдәбиет бұйынша мен өзім шиттен тұрып әдәбиет бүлігі бітірген кіші. Міне соңғы 10 жылда бір журнал, бір гәзит, бір китап оқыған жоқ. Ярар. Әдәбиет оқып қазір кіші болмай, оқшағына оқилар. Ansına da beylemeyim. O mında bit canı, mında bit. Eğer de bu fakir rastlansa iyi mi? Yamadan sina Kazan türmesinde jalı tergat olur ki. Arkadaşlar pazar filtre prişom turna turma tağı. Eğer de bu glavaga erişitilse iyi mi? Yeyse ministre varıp gitse başında tecrübe kisege. Nerse yazganlar? Nerse yazganlar. Yukarı klaslarda hizmet okutasın mı? Okutam. Ne yazgan? Gafurov degan xizmat darisinde balalarını yinalıp qaytib, o'zining bütün ağır işlerini işletadigan, ayam kelgan eksploatator, kim ruxsat berdi senga balalarını bushqa ishlatirga yengab qaytib? Ayam kelgan halpa vatandabında. Arar senin kavuş, kızma. Seni o'zingizda baqshaga chiqib, batik tutqaning yo'q, kurak tutqaning yo'q. Sarayda to'ng'izlar 8-klass bolalar borib qaray, xotiniga suv tashigani yo'q. Tubagizni jopdilar. Jarar, bunda bit meni yozmagan, seni yozgan. O'qituvchilar eshitdi, narsa qarasa. Men bir tapqir bo'ldi, слушай, bir tapqir bo'ldi. 7-klass malaylarni olib, 6 malay bos qozishdilar, bozim yo'q deydi, avvalda turib. Men boshqa tugul. Nechik to'ladik? To'ladim deydi. So'ngra 4 litr aroq ichirdim. Ichdilarmi? Ichmasgan yerda bilan paxmilat sitara kelganlar. Уже shuni yozib ta qo'ygan. Qo'zdiga shishga tushirdinglar, молодец. Debit. Benim bir sarayda 300 kişilik berenge, qor javdayımı düşürülmeden bozda. Tushunmadim ekaningni. Tushunmay yarama, lapashılı beyt. Mana shuni sortiraba ketib solarga kiray 2 bozga, ertaga maktabda bir o'qishini qoldirma, bitirisini darsdan ol. Var o'qib pishirmaslari yo'q, o'qishalari bo'lsa, bozorni tilasa, qaysi o'zina borib kiralar hozir. O'qisham mana bo'lsin. Yarar, menikinde bir kunga tushirdilar.
Menikimchilar opam bilan men berang uchib yura olmaydi. Bulaydi. O'zlari qozigan berang. Benim hali kuchli bek zo'rmiya. 10 minutda chiqdilar bo'lay. Nisha bitdi. Degi, kuchli ostida 1 litr oq ko'milgan dedi. Yarar, indaratdagi sama meni biragini ayttirib. Yarar, netamiz endi mana. Anladim, ertaga ertaga soat 8 ga meni ishga olib kelsinlar. Sheklaklarini olib, o jalibinda yarar shushuning bilan faktlar raslanmadi deydi. O, mana shulay kerak. Faktlar raslanmadi. Men gapirib endi sen xotin qiz ko'rgan kishi deyman. Bu shu 5 xotin nazrat, kayfini ko'rib rak endi, sipashtirib ketdi. İşleri yok hali Sayıkoviç, işleri yok. Voy, sen jalib yozalar. İşlesinler. Yarar. Vatanımızga da rahat indi bilan jalib olib so'z aytib turdi. No birinchi endi, eksperiyasi yo'q. Bola aytamiz endi, mening sena bir jumush bor bu yerda. Sayıkoviç, men qanishi sizning ishon dushoy. Turmadan qaytqashincha ish qolmadilar, ha? Siz молодец, turmadan soldingiz. Aytingiz, ishlaymiz. Tumaga bosish to'li. Yo'q, shunday kishi qolmadi bu yerda. Mana tagi 11-larda g'ambariya fizik o'qitadi. Ayi, Sol yıl sayın dekretga ketayindi. Allah uylarında o jamiyindalar. ular dekretga ketganda men aytib turdim. Siz seni ayıplı demeyim. Anın yeri mana degan. İftiyanik bitiri, akşanı kira bola. Ye, sirak bir qaytqalay da bugayında oluşunda. Ne bitindi? Mana hazır o dekretga ketdi. Mana o'zim ayabir dekabr jetdimi? Hemen dekabrda Qozondan o'qituvchi shogird olmaymi jonim? Kim keladi bu o'g'ilga qadar? O zarplatiga bit aqlli kishi kelmaydi. Şuna ko'ra bo'lay tavziymi. Davay ertagadan sen g'ambariga o'rna 11-ga fizikni olasan, alarni mana davlat imtihon nazirlariga. Sen narsadan qo'sh, qon fizik o'qitaymi? Fizik o'qitmaysan, ximiya o'qitqanda fizik Bu o'qitasan. ximiyada sabab o'qigandan ishlayman ular. Bu butun tirajum fizika mana, turg'on Men fizik o'qigan yilni kutib ketdim, bilmayman ana. O'qitasiz, ana misga tam bir stav tustib. Ana G'afurov abayimdan turda o'ynab kel. Menga 1 litrlik qo'yarsan, alimentda bor. Oqshasini aytmayman, bilmayman narsasi. Bilesin narsasi bor fizikani. Mana lampochkalar jonami? Mana aytaylik, mana nechik yona buna lampochka. O'zim bilaman. Mana nechik. Kulishatilga bosqash. Kulishatilga bosqash jonmasa. Jonmasa topishki bilan birga qo'ndirasin, bor janob. Yarar. Bilmaganim mana elektrik hamitdan sirarsinmi? Umuman fizikaning o'qitilganining bir niyi yo'q. Biror g'olimni silab jibarasin. Aytik, mana zo'r fizik, g'olim, Newton bo'lgan deb silasang, balalaring tup-to'g'ri xizmatga borib kiradi. Qo'sh, bu tolmaydi. Oyim Newton g'olim bo'lsin u. Newton kolxoz ayg'ini o'zim jigib yurgan bor. Jani, G'afurov, sen bu tamajani, emin Newton ol fizik, ol g'olim, kolxozning ayg'iri. Ol Einstein, bilmi? O'zing bu talasing sen. Einstein kolxoz o'giziga biltir so'ydilar. Bu tolmaydi. Ana ikkisida g'olim tugilmini. Ularni bilmayman, no. O'giz bilan ayg'ir to'shli bor edi. Kim g'olim? Mana men bir g'olimni bilan shuni turgan so'ylarga qolaymi? Kim? Mendeleyev. Uni ishlagan. Samog'imni o'ylab topgan edi. Shulg'aymi? Biroti bilan ikkisi biroti bor ekan, Mishurin dema shunda. Hozir bilan olma o'stirganmi? Bekshab olmadi endi. Shundan biraga qo'yib samog'im qo'yganlar. Mana qarasalar mo'y samog'inda 39 element bor edi. Mana shuni silaysan. Mana bit fizika, mana bit. Ana, mana o'ylab turaman. Mana aytmaganim ekan sen. Sen qo'sh. Broshuralarni, mana broshura. Narsa bu? Bu turut darsidan oldim, izdashga birda balang satrga borgash. Bozordan mana. Ayi? Metodishka. Mana молодец. Olaysan bit. Bütün dersga kirib bir narsa o'qitilgan bo'lgancha, bir shunday emrlar qaytarmaysiz. Молодец. O'z ustida ishlagan o'qituvchini umr bo'yi hurmat. Mana shunga turib qoldilar. Sami delayim degan kitob. Sami delayim. Новый прием deb yozgan narsa. Молодец. Olaysan bir narsa qaytmaylar. Mana o'qishingni jallamish olganim. Mana bitta o'qisha yo'q deb turgan bo'lasan. Sami delayim. Mening ko'zlik nashar ko'rsatamikilar unda. Bunda bit Sami delayim deb yozmagan, bunda bit Sekis для взрослых deb yozgan. Ha? Nasıl qaytdinsiz sen? Oshib taqaramaganim meni boshladim qo'yish. Ha? Hoppa! Resimler qurur. Vat bitadishki bu. Allah! Opam bilan 15 kun birga jiqlamagan yo'q. Bugun tuni bo'yi qarab chiqayman men buni. Ha? Jo'g'alta ko'rmagiz, men hali 8-chilarda anatomiya prepodavaytda, mosh kerak bo'ladi. Yarar, iltaga olib kelarim. Ayvat bitadishki, yarar. Ne? Sayqash, mana o'ylab turaman, bu fizika degandan o'ylantirdim bitasini meni. Ellamaydan bulay teknika. Fizika darsida samog'in apparati yasalgan bo'lsan bolalar, ha?
Ана теге менің бажайныкын ал, сызымын деймі? Ha? Көбірек жасасаң, қазанда кибет О! ашып, кибетте сатабыз. Значит, физикада самогон аппараты ясаймыз, Әк. химияда қуамыз, ОБЖ-да ішеміз. Комплексный тәрбие келіп шыға. Балаларына, шылай бе? Мында енді народный педагог келіп қыстырып барсаң да бола. Әйе, народный педагогика, комплексный воспитание, мұнда бір кандидаттық диссертация сията. Шулай айтамыз Тағрасан Гаич. Әлі, бұрын қышыта бет, әлі кіріп шығамыз ма? Тәнәфіс біткен. Балалар тартып бітіргендер енді, кеттік сәлем. Ғамир Асқадулла.